Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Znači, kao što je najavljeno, u narednom slijedi odgovor na pristigla pitanja. Način će biti kao što je i do sad, a to je da sam pročitam pitanje i naravno odgovorim na njih. Odmah na početku da kažem da ima određenih pitanja koja zbog svoje tematike zahtijevaju malo duži komentar, duži odgovor, dok druga su dovoljno da se odgovori sa jednom, dvije, tri rečenice. Pa uglavnom ja ću nastojati da to bude što kraće i jezgrovitije, koliko je to moguće. Mada, pazite, kratak odgovor zna nekad biti u njemu neka mahana u smislu da bude dovoljno nedorečen i da se ne spomini nešto što je bitno da se spomini i da ne bude i često kratak odgovor bude jednostran. Tako da kada se na neko pitanje odgovori sa jednim stavom učenjaka i s jednim dokazima, bez da se ne osvrne uopšte na drugi stav koji ima osnovno i tako dalje, onda to može proizvesti određenu nedoumicu kod čovjeka koji nakon određenog vremena čuje po istom pitanju drugi stav i druge dokaze, pa dođe nedoumicu i neizvjesnost šta je sada ispravno, otkud ovo, kako mi onaj prvi nije spomenuo i tako dalje. Tako da moj način, i mislim da je to dobro, da se po mnogim pitanjima, koliko to dozvoljava vrijeme i koliko se to može razumjeti, da se uglavnom spomene, ako ima razilaženja učenjaka, spomenu stavovi ukratko i da se onda navede ono što je najjače, što ima jače dokaze i tako dalje. Mada će neko doći možda sutra i po istom pitanju reći da je neki drugi stav po tom pitanju ispravniji zbog tih dokaza, a što je stvar u stvari ičtihada, znanje, razumijevanje onog koji priča o toj temi. Helenejse, da krenemo sa pitanjima i odgovorima. Ovaj prvi put imamo dosta pristigli pitanja, pa čini mi se da nećemo biti mogućnosti da nam sve odgovorimo, ali eto što je tu je. Prvo pitanje glasi, nakon selama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, kaže, da li je grije da žena izvrši abortus, u zagradi to je prijedlog ljekara, nakon što je saznala da se mozak djeteta koje nosi ne razvija i da će to dijete, ukoliko ga rodi, biti hendikepirano. Žena je nedavno otkrila ovu lošu vijest, tako da se borila i odlazila u veće medicinske centre u nadi da će uputiti na lijek koji će omogućiti promjenu ovog stanja. Ali je i tamo nailazila na isti odgovor, to je dijagnozu da se djetetu mozak ne razvija. Stoga bi molio za vaš odgovor, jer je žena sada u 7. mjesecu. Žena je znači u 7. mjesecu, da vas Allah nagradi svakim dobrom. Znači, pitanje kada bi se rezimiralo u jedan naslov bi glasilo u stvari da li je dozvoljen pobačaj deformisanog ploda. Da li je dozvoljen znači pobačaj deformisanog ploda. Naravno, pitanje abortusa, pobačaja je kompleksno pitanje, iako se to nekom čini da je to jednostavno halal haram i gotovo. Znači, jako je to komplikovano pitanje i ima mnogo detalja, jer postoje razne vrste abortusa, što je uglavnom nama poznato, da postoji spontani abortus, da postoji pobačaj bez neke nužde, postoji opravdani sa šerijske strane nužde, postoji nužni pobačaj, postoji pobačaj začetog ploda koji je posljedica zinaloka, postoji pobačaj ploda začetog silovanjem, postoji pobačaj, ovo što je došlo pitanje, to je deformisanog ploda. I svako ovo pitanje je ponaosob tema za sebe. Međutim, prije nego što odgovorim, prije nego što govorim konkretno na ovo pitanje, htio bih samo da naglasim jednu vrlo bitnu stvar. Mada smo mi imali ovdje predavanje o abortusu, jednom su predavanje rezimirali sve što sam malo prije naveo ove vrste abortusa, što je prisutno kod nas u praksi, u stvarnosti, čak od onih učenih daja koji pričaju o ovoj temi, da se priča o abortusu
sa strane šerijata kao da je to tema sa kojom je završena. Jel? To je haram i nema tu šta sad priča, samo treba sad vidjeti kako uvijediti ove ovamo što rade abortuse, jel? Što od zinaluka, što mimo zinaluka i tako dalje, kako da ih ubijedimo da smanje abortus i da umanje tu tragediju, ovako, onako, pa se učestvuje naši muslimani, znači u raznoraznim nekakvim organizacijama, kako bi oni, kako bi i oni uradili hajra sa strane toga da se umanje abortus i tako dalje. Međutim, to ukazuje, jel, od strane onih koji pogrešno ovu stvar predstave, a i oni koji su je prihvatili onako kako se to tumači od strane općeg javnog mijenja, da mnogi muslimani ne razumiju ovo pitanje strane šerijata. Zašto? Ovo je vrlo bitna stvar da pomenimo, jel? Da po pitanju abortusa uopće, znači abortusa fetusa, djeteta u utrobi majke, da islamski učenjaci imaju jako podijeljeno mišljenje. Da je većina učenjaka da je dozvoljen abortus. Što je za mnogi od nas, kad to čujemo reći, šta je ovo, jel, otkud sad to, jel? Znači, nemaš jasnih šarijatskih tekstova koji ukazuju na zabranu abortusa. To je vrlo zanimljiva stvar, jel? Tako da kada neko dođe i priča o toj temi kao da je to završena stvar, haram je abortus, samo trebamo, jel, ove druge stvari, jel, kako to uspojiti u praksu, da riješimo, to je jako čudno, jel? Zašto, iz kojeg razloga, jel? Pa kada govorimo, jel, uopće o propisu abortusa, treba znati da otprilike ima neka 3 mišljenja učenjaka ovog umeta. Kad se vratimo na mezhebe i učenjake mezheba, po pitanju abortusa u osnovi. Prvi stav učenjaka po pitanju abortusa u osnovi je da je dozvoljen da je dozvoljen abortus u periodu prije nego što se djetetu udahne duša. Znači ovdje govorimo o ovom periodu. Iđma učenjaka je na tome, nakon što se udahne djetetu duša, to je po većini učenjaka nakon 120 dana, nakon 124 mjeseca, udahnuje se duša, mada ima i tu razilaženje. Jedan spominje da je iđma učenjaka, a drugi kaže da nije iđma. Znači prije 120. dana. Prvi stav učenjaka je da je dozvoljeno uopće izvršiti abortus. To je stav hanefijske i pravne škole. Hanefijske i šafijske pravne škole. Znači zvanični stav Hanefija i Šafija je da je dozvoljen abortus. Iako učenjaci određeni kažu unutar mezheba da je uz kerahijet, uz pokuđenost i tako dalje. Drugi stav učenjaka, a to ono na čemu su Malikije i Zahirije, a to je da je uopće zabranjeno abortus u bilo kojem periodu. I prije 120 dana i nakon što je 120 dana. Znači na to je Malikijski mezheb i neki drugi učenjaci iz drugih mezheba, poput Gazalija, Ibn Imad, Ibn Hadžara, koji su šafijskog mezheba, Ibn Đuvejna, Ibn Hadžara, koji su hanbelijskog mezheba, i tako dalje, Ibn Tejmije, Ibn Salama, a treći stav učenjaka, a na tom su Hanabile, stav hanbelijskog mezheba, da je dozvoljen abortus u periodu nutfeta, a to je prvih 40 dana trudnoće. Znači to su ta 3 opće poznata stava i zapisana stava učenjaka unutar fiskih knjiga. Znači većina učenjaka ovog umeta, na čemu su 2 mezheba Hanefije iako unutar mezheba učenjaci imaju neke druge stavove, ali zvanični stav Hanefijskog i Šafijskog mezheba je da je dozvoljeno abortus u prvih 120 dana. Ovo se samo spomenuo iz razloga što kod nas se ide u tu neku slijepo prihvatanje, slijepu krajnost po ovom pitanju, jel, kao da je to pitanje toliko nedvosmisleno riješeno u šerijatu da oko toga nema se šta pričati. I tekako se ima šta oko ovog pričati i tekako ima razloga da su u određenim momentima, u određenim situacijama dozvoli abortus. Što je tema za sebe? Uglavnom da se vratimo sada na pitanje, postavljeno pitanje, a to je, znači ovdje u pitanju, zime pitanje da brat ili sestra pitaju, da li je dozvoljen, znači, pobačaj deformisanog ploda, ali kao što je navedeno na kraju ovdje, znači žena je već u 7. mjesecu trudnoći. 7. mjesecu trudnoći, znači, ako uzmeš, znači da je to negdje poslije 180 dana, znači već je udahnuta duša djetetu, što je vrlo bitna stvar. Uopćeno, kada govorimo, znači pitanje se vraća na pobačaj deformisanog ploda. Što se tiče deformisanog ploda, vrlo bitna stvar da se kaže šta se podrazumijeva pod deformisanim plodom ili fetusom. Pod tim se misli u stvari na tjelesnu mahanu koja se desi prilikom formiranja fetusa ploda u stomaku.
Znači da se desi određena tjelesna mahana kod ploda, kod fetusa i koja u stvari i navodi na to da se priča o pobačaju tog ploda. Uglavnom ljekari kada govore o deformaciji ploda, odnosno uzrocima deformacije, šta je to što uzrokuje da se deformiše plod u stomaku trudnice majke? Uglavnom on to dijeli na vanjske i unutrašnje razloge. Kažu vanjski faktori mogu biti tjelesne mahane, odnosno mogu biti razlog tih tjelesnih mahana kod fetusa, mogu biti to da je majka bila izložena nekim stvarima koje su uzrokovale poremećaj djeteta u stomaku, poput konzumiranja nekih ljekovitih biljki, navodno ljekoviti, ili ako žena trudnica boli od sifilisa, ili izlaganju S zrakama, ako je osoba hronični alkoholičar, upotreba droga i slično tome, sve to može, kaže, uzrokovati da se desi poremećaj fetusa u stomaku. A kaže unutrašnji faktor, to su vanjski faktori, a unutrašnji faktori u stvari mogu biti nasljedni, glavno se vraćaju na nasljedni. Što se vraća u stvari, to nasljedni faktor uzrokuje naravno tri stvari: muško sjeme, ženska jajna ćelija, znači može uzrokovati tu deformaciju muško sjeme, da dođe deformacija od muškarca, može ženska jajna ćelija da dođe ono što se prenosi nasljedna osobina od žene, a može oboje biti, jedno i drugo da uzrokuje deformaciju kod ploda, kod fetusa. Također kada govorimo o deformaciji ploda, medicinski stručnjaci i učenjaci kada su govorili o ovoj temi, oni su čak podijelili ove tjelesne deformacije na neke tri skupine shodno težini tih tjelesnih mahana koji se desi kod fetusa, kod ploda. Pa kaže da je prva skupina tih tjelesnih mahana kod fetusa, kod ploda, da se desi mahane na tijelu fetusa u ranoj trudnoći, koja u stvari uništi plod, da je trudnica pobaci. Uglavnom, znači ono što se naziva spontanim abortusom i spontanim začećem, uglavnom je razlog tome u stvari deformacija ploda. U većini slučaja razlog je deformacija ploda. To kažu oni. Kaže druga skupina tih tjelesnih mahana, tjelesnih deformacija, su, kaže, određene greške u živčanom sistemu, u srcu, u krvnim sudovima i tome slično, znači ovim krupnim organima unutar tijela ploda, što stvara vidljive mahane. Čak, kaže, toliko su vidljive te mahane da čak oni koji pregledaju trudnice i unutar stomaka vide plod, vide, znači ispolje se te mahane na samom djetetu, te devijacije, deformacije koje se desi na djetetu. I to je, znači, ta druga skupina. Kažu da često, kaže, ove deformacije ovog tipa, kažu da odvedu da plod unutar maternice da umre i da žena ga, znači da umre prije nego što dijete se rodi, ili nakon rođenja umre taj plod zbog tih poremećaja, krupnih poremećaja u sebi, znači, ili, kaže, može se roditi, ali sa jakim, velikim deformacijama na sebi. I treća skupina ovih deformacija tjelesnih kod fetusa, kod ploda, u stvari, kaže, to su stvari te deformacije koje ne remete život niti uništavaju plod samog fetusa, znači samog ploda. Te se tako dijete rodi sa tim mahanama, a može da živi i može da se liječi. I navodi primjer takvih deformacija, kaže, poput poremećaja imuniteta unutar tijela, poremećaja odgrušavanja krvi, razvoju mozga, znači vaše znalo što mi govorimo, što je došlo u pitanju. I tako je, uglavnom, znači, i medicinski stručnjaci i učenjaci ovim stvarno su govorili u detalje, istraživali i tako dalje. Ono što nas interesuje u stvari u ovom pitanju, kakav je šerijatski stav po pitanju abortusa. Uglavnom, ono što je bitno ovdje da se rezimira, a to je da šerijat vodi računa da se zatvori putovi koji, šta treba, znači, trudnica da radi? Da zatvori puteve koji uzrokuju deformaciju ploda, to jest obaveza je trudnice da se čuva stvari koje uzrokuju deformaciju koje smo malo prije naveli, koji mogu biti, pogotovo i vanjske prirode. Ono unutrašnje je teško da se čuva jer on se nasljedni. Onda također da liječenje deformacije, ako je žena u stanju da liječi tu deformaciju, dok je plod unutar majke, ona je obavezna da to radi. Naravno, to se i danas i radi, ali da naglasimo to. Treća stvar, ona treća solucija, to je da se pribjegne abortusu ploda
ako ispuni određene šarte. Što se tiče abortusa ploda, znači ovdje znači imamo dvije vrlo bitne stvari. To je da se abortus izvrši, znači da se abortus izvrši prije nego što se udahne duša, a duša se udahnije, rekli smo već, ono na čemu je većina učenjaka, neki kažu da je džma učenjaka na tome, a to je da se duša udahne nakon 120 dana. Znači govorimo prvo, znači kakav je šerijatski status činjenja abortusa po pitanju znači deformisanog ploda, fetusa, unutar utrobe majke, trudnice, ako je ta deformacija otkrivena prije nego što je duša udahnuta, prije 120. dana. Po ovom pitanju savremeni učenjaci imaju dva stava. I da ne idemo u detalje, jer nas interesuje onaj drugi period, jer pitanje govori o drugom periodu, a to je kakav je propis vršenja abortusa, deformisanog ploda, nakon što se udahne duša. Jer ovdje je došlo pitanju da je žena trudna već 7 mjeseci. Međutim, spomenimo i ovaj prvi dio, znači kakav je propis abortusa deformisanog ploda prije udahnuća duše, prije 120. dana. Uglavnom, savremeni učenjaci imaju dva stava po tom pitanju. Prvi stav je ono na čemu je većina učenjaka, velika većina, ali skoro svi učenjaci savremeni, a to je da je dozvoljen pobačaj uz ispunjenje šartova koji su postavili. Znači, na ovom stavu je velika većina naših učenjaka. Znači, to je stav kolegija islamskog prava prirabiti, znači, međuma fiqh islami prirabiti i mnogi drugi, da ne spominjem sve šerijatske komisije i kolegije i fetve učenjaka na koji su na tom stavu. Međutim, oni su uslovili koji šart? Prvi šart kaže da deformacija ploda bude stvarna i opasna. Naravno, to znamo nakon procjene ljekara. Druga, da tu deformaciju nije moguće liječiti. Treći šart, da se abortus izvrši prije 120 dana, znači prije što se duša udahne. Četvrti šart, da procjenu izvrši pouzdana ljekarska komisija. Znači, to ne budu neki šarlatani, tamo dunđer majstori, nego da to bude, znači, pouzdana ljekarska komisija. Znači, ne jedan ljekar, to biće više ljekara, da se usaglase na tome. I peti šart, da bude usaglasnost oba roditelja. Znači, da su oba roditelja saglase da se izvrši abortus djeteta. Ploda. I da ne idemo u detalje više, ono što nas interesuje, to je drugi stav, zabrana. Drugi stav je znači zabrana abortusa deformisanog ploda. Uglavnom po ovom stavu se izdvojili poznati učenjaci, a to je šejh Abdullah al-Bassam odavde iz Saudijske Arabije iz Kasima i poznati ljekari Abdullah Husein Ba Selame. Znači njih dvojica se izdvojili sa ovim stavom i smatraju da nije dozvoljeno ni u ovom periodu da se izvrši abortus deformisanog ploda. Argumentirajući time prvo kaže da rađanje ovakve djece u stvari pouka za zdravlje. Kaže u ovome, druga stvar, kaže u ovome se ispoljava veličina Allahove moći i čudesa njegovog stvaranja. Treća stvar sa kojim opravdavaju svoj stav, kaže ubijanje i pobacivanje deformisanog ploda je sušta materijalna teorija koja ne pridaje nimalo pažnje duhovnim i vjerskim značajima. Uglavnom, ja nisam navodio ovdje dokaze prvog stava, mada su njihovi dokazi ubjedljiviji i jači i opravdaniji i po ovom pitanju, kada je pitanje do 120 dana, znači ispravan je stav, Allah zna najbolje, da je dozvoljeno tada izvršiti abortus deformisanog ploda. Zašto? Zato što mu nije duša udahnuta. A ovaj drugi period nakon 120 dana, nakon što se udahne duša, i to u stvari odgovor na ovo pitanje, to je ono što nas interesuje. Po tom pitanju, nema razilaženja među savremenim učenjacima da u ovom periodu, znači nakon što se udahne duša, nakon 120 dana života fetusa, nije dozvoljen abortus. Zašto? Zbog zabrane ubijstva nevine duše. Znači bez obzira koliko bila deformacija, kakva je deformacija, nije poznato razilaženje među savremenim učenjacima da nije dozvoljeno da se izvrši abortus deformisanog ploda. Međutim, može se naći na određenim mjestima, određenim knjigama ili web strancama, da neki učenjaci dozvoljavaju abortus i u ovom periodu ako je ostatak deformisanog ploda u stomaku majke opasan po njen život.
Znači dozvoljeno, kaže dozvoljeno u ovom periodu kada je ostanak fetusa, ploda unutar utrobe majke opasan po život majke. Međutim sa ovim mi se znači onda vraćamo na drugo pitanje, a to je nužni pobačaj. Znači onda to više nije pobačaj deformisanog ploda, nego je to nužni pobačaj. Nužni pobačaj je onda kada fetus, odnosno dijete u utrobi majke je opasnost za život majke. Kada prijeti životu majke, to je nužni pobačaj. I tada je dozvoljen i prije udahnuća duše i nakon udahnuća duše po ispravnom stavu učenjaka. Znači, tako da znači, ovo njihovo što spominju ne potpada uopšte pod ovo pitanje. Uglavnom, znači, da rezimiram odgovor na ovo pitanje, znači, ispravno je da, s obzirom došlo pitanju da je žena u trudnoći već 7. mjesec, znači to potpada ovaj drugi period kada je već duša udahnuta djetetu, bez obzira znači koja deformacija u pitanju i kako su to pojasnili ljekari. Ispravno je da nije, znači da ima razilaženje među savremenim učenjacima da nije dozvoljeno da se učini abortus, odnosno da se pobaci, jer to predstavlja ubistvo nevine duše. Kako nevine duše? Zato što je udahnuta duša već. Znači, bez obzira što se one rode deformisano, sa određenim devijacijama i tako dalje, to je iskušenje za ono kome će se roditi, iskušenje samom djetetu, a u stvari, s obzirom da je udahnuta duša, znači nema opravdanja da se ono ubija i nije dozvoljeno da se izvrši abortus nad ovakvim plodom, nad ovakvim djetetom. Međutim, ovdje je lijepo i korisno da se napomene vrlo bitna stvar, a to je da neki, čak mnogi ljekari navode vrlo bitnu stvar, a to je da su mahane i deformacije za koje se tvrdi da su zadesile plod, u stvari pretpostavke i naslučivanje od strane doktora. Znači ne mogu oni baš toliko 100% utvrditi kako je dijete, šta je problem, kako je. Znači to su pretpostavke i naslučivanje od strane doktora, a ne da su to nepobitne i nedvojbene činjenice. Zato nije dozvoljeno roditeljima, ljekarima da požurivaju činjenje abortusa, jer ljekari jednom procijene nešto, drugi put to poreknu i promijene, jedan i ovakve, drugi isti ljekari iste specijalizacije procijene drugačije, suprotno ovome što su drugi rekli i tako dalje. Tako da znači, oslanjanje njihove procjene nije znači nedvojbena činjenica oko koje nema šta da se... I druga vrlo bitna stvar, a to je da u većini slučaja se deformacije ploda otkriju nakon što mu se udahne, nakon što mu se duša udahne. I ovo je našem slučaju pitanje. Znači, većina deformacija ploda se otkriju nakon što se plod udahne duša. To je nakon 120 dana. A to slučaj nije dozvoljen abortus po ispravnom stavu učenjaka, kao što smo naveli ovdje, jel? I time bi se ovim i završili odgovor na ovo pitanje. Nadam se da je bilo jasno. Ja nastavljam dalje sa sljedećim pitanjima.